Dobrodošli na kanal Šumski vrt. Ja sam Ivan Lisjak i u ovoj snimci ću vam predstaviti neke osnovne smjernice za rezidbu jabuke, ali te smjernice se mogu primijeniti i kod većine ostalih voćaka. Zašto voćke uopće režemo? Pa jedan od glavnih razloga je da bi se postigla ravnoteža između rasta i rodnosti, a time se onda smanjuje rizik od izmjenične rodnosti, što je pojava kad recimo jabuka jedne godine jako rodi, baš prerodi, a onda sljedeći jedva da ima par plodova ili možda čak ni nema ni jedan plod. Drugi razlog je proređivanje krošnje. Rijeđa krošnja se uvijek lakše osuši, pa onda ima i manje bolesti, a i doći će više svjetlosti u unutrašnjost krošnje, pa će i plodovi biti ljepše obojani, slađi i u svakom pogledu kvalitetniji. Treći razlog je kontrola visine voćke. Ali ako želimo malu voćku, to se onda radi tako da je nacijepimo na neku slabobujnu podlogu, ili ako već nije na slabobujnoj podlogi, s rezidbom za kontrolu visine treba početi dok je voćka još mlada. Jer kasnije dok je već veliko stablo, teško ćemo sniziti visinu bez da oštetimo voćku na način da odrežemo neku prekrupnu granu i onda se ona ne može zacijeliti, već trune iznutra i voćki se smanjuje životni vijek. Prije početka rezidbe važno je da imate jako dobro oruđe koje treba biti jako oštro i treba biti napravljeno od kvalitetnog čelika kako bi dugo ostalo oštro, jer nije baš praktično ako trebate svaki 10-15 minuta brusiti škare. Još jedna stvar koja je jako bitna, možda nije toliko bitna za samu rezidbu, ali bitna je zbog praktičnosti i zbog brzine rezidbe, a to su ove futrolice za škare koje jednostavno stavite na pojas i uvijek imate škare kod ruke. Isto tako je i sa pilom. Postoje i one sklopive pile, ali su ove praktičnije jer za sklopive trebate dvije ruke da ju sklopite i rasklopite, a ovo jednostavno imate na pojasu i onda možete samo mijenjati pilu, pa škare. Rezidba se dijeli na zimsko rezanje i ljetno rezanje. Sada se vrši zimska rezidba, a zimska rezidba traje od kraja vegetacije na jesen pa do početka vegetacije krajem zime, početkom proljeća. To jest meni je čak bolje pričekati malo s tom rezidbom jer kasnije se lakše raspozna koji su cvjetni pupovi, koji su lisni pupovi, to jest vegetativni pupovi. Ali ako netko ima jako puno voćaka za rezati, onda obično krene već od početka zime. Postoje 3 vrste reza na grane. Prva vrsta je prikraćivanje jednogodišnje grane. To se radi tako da se odreže kraj pupoljka i treba biti pod kutom od 45 stupnjeva na suprotnu stranu od pupoljka, s tim da se pupoljak ostavlja uvijek s vanjske strane. Recimo ako želimo prikratiti kod ovog pupa ovdje, onda rez treba biti pod kutom od 45 stupnjeva na drugu stranu od pupa, ne preblizu pupa i ne opet predaleko da ostane ovak štrljak. Evo ovako recimo. I tako se odreže. I uvijek treba gledati da kad na grani odrežemo, da taj rez nije vodoravan, da ne bi zastajala voda, da jednostavno dok je kiša voda može iscuriti i da se rez osuši. A druga stvar je zašto ne smije biti recimo nagnuti prema pupu, jer onda bi ta voda išla na pup i tu bi zastajala i mogu se desiti bolesti i nije baš najbolje. Drugi tip reza je kad želimo odstraniti cijelu granu, kad ju režemo ovdje na osnovi i onda se grana reže, kaže se da se reže na naboru, to je ovo zadubljanje na početku grane i ne smije se rezati ispod toga jer bi nastala puno veća rana i rana bi teže zacijelila, a ne smije se niti iznad jer se onda ostavi batrljak koji se isto baš ne zacijeluje jako dobro. Makar u ovom slučaju možda se bi, pošto je dosta tanka i mlada grana, ali ako odstranjujete neku stariju granu, onda je jako bitno da režete točno na nabor. Evo, to je bilo točno ovdje. Evo ovako. Dakle, ne treba paziti na to da se kod reza da se zaravna skroz sa osnovnom granom, nego treba malo ovako ostati i ljepše će zacijeliti. Treći tip reza je kad želimo skratiti neku stariju granu, to je granu koja je starija od 1 godine i već po sebi ima razvijene mladice, to je jednogodišnje grane, i onda se takva grana skraćuje kod jednogodišnje grane, ovako na ovom mjestu, i tu će se onda isto to lijepo zacijeliti i ova jednogodišnja grana će preuzeti ulogu vrha, ulogu prodojnice i dalje će se razvijati. Tu opet nije dobro ostavljati ovakve štrljke, a nije dobro ni previše zarezati,
zbog zacjeljivanja. To ćete već vidjeti kako budete više rezali voćke, više godina. Vidjet ćete kakvi su rezultati, tj. kakav je odaziv voćke na određeni rez. Tako se najbolje uči, jer teško je jako naučiti rezidbu samo iz knjige, jer gotovo nikad baš nećete naći takvu situaciju u praksi kao što je u knjizi. Uvijek je nešto barem malo drugčije, pa onda trebate rezati više godina i pratiti rezultate i onda vidite što i kako dalje. Dobro, pa idemo sad orezati ovo jabuku. To je inače jedna stara sorta, zove se Slatka. Sorta jabuke koja skoro pa i nema kiseline, više je ona gorkasta dok nije zrela. I karakteristično je da rodi uglavnom na vrhovima jednogodišnjih grana, kao recimo ovdje, ovo je cvjetni pup, onda ovdje cvjetni pup, ovdje cvjetni pup, to je kod jabuke cvatni pup jer ima više cvjetova u jednom cvatu. Dakle, prvo treba odstraniti sve grane koje su bolesne, koje se križaju, koje su suhe ili oštećene. Oštećene i bolesne grane uvijek režemo do zdravog dijela. Ovdje baš sad nemam takvog slučaja. Jabuka je dosta dobro bila rezana i nema baš nekih bolesnih grana. Ali to se uvijek prvo uklanja i uklanja se ili do kraja, dakle kao prije na naboru, ili se uklanja tako da režemo oko 10 cm u zdravi dio grane, pa se onda ono tamo dalje razvije. Dalje što trebamo paziti je da uklonimo sve grane koje se križaju, koje rastu recimo iz grane, iz ove pozicije, ako je grana na desnu stranu, pa onda s te desne grane raste opet neka grana prema središtu krošnje, na lijevu stranu stabla, onda se takva grana odstranjuje. Odstranjuje se i sve grane koje se trljaju jedno od drugo, to jest odstrani se jedna od tih grana, jer gdje se trljaju se obično napravi ranica i tamo može ući neka bolest. Na primjer, ovdje bi bile grane koje se križaju, to jest koje rastu u unutrašnjost, recimo ova. To se do kraja odstranjuje. Ovo je očiti primjer. Dakle, grana ide na lijevu stranu i onda s te lijeve grane raste grana opet prema središtu stabla. Takve grane sve treba ukloniti jer inače jako zasjenjuju krošnju. Neće doći toliko svjetla, neće se tako sušiti, razvit će se bolesti i sve će se manje nekak razvijati cvjetni pupovi u sredini grane i sva rodnost će se preseliti na vrhove krošnje. Sad ću sam polako odstraniti sve te grane. Inače ove duge grane se nazivaju vodopije, mogu narasti dosta preko 1 metar u jednoj godini i uglavnom se rezidbom odstranjuju. Ovisi, ako radite rekonstrukciju krošnje onda se poneka i ostavi koja je na dobrom mjestu, ali sad u ovom slučaju odstranjuju se sve. Evo i ova. Ovdje. Evo ovdje se isto jako lijepo vidi taj nabor kod kojeg se mora rezati. Dakle ovako. A režu se i grane koje rastu ovako u hladu, kao na primjer ova. Čak raste i prema dolje dosta i neće imati dosta sunca. Ako i bude cvala, plodovi baš neće biti kvalitetni. I u biti uvijek treba gledati da odstranite sve grane koje nemaju dosta sunca, jer nekako je da lišće koje raste na grani koje prima manje od 60% od ukupne svjetlosti koja pada na voćku, zapravo za voćku predstavlja potrošača hrane, a ne proizvođača. Više će potrošiti energije i šećera i svega nego će proizvesti za voćku i nema smisla da takve grane tu ostane. Isto se može vidjeti i u šumi, kad se recimo suše one grane koje su u hladu, a ostaju samo grane koje su na vrhu krošnje i koje zapravo imaju dosta svjetla. Nije dobro rezati predebele grane, kod jabuka granica je negdje oko 10 cm, jer ako režemo bilo što deblje od toga, grana se neće toliko brzo zacijeliti i prije će drvo početi trunuti. Ovdje možete vidjeti jedan takav primjer. Znači, bila je dosta debela grana
i odrezana je barem već prije 10-20 godina. Malo je naraslo ovo kaos, ali nije se uspjelo zacijeliti i unutra je već rupa i polako će i stablo istrunuti. Neko vrijeme će još biti, ali trebate znati da ako režete debelu granu da skraćujete životni vijek voćke. Nadam se da vam je barem malo jasnije kako se urezuje jabuka i da ćete sad i sami probati rezati jabuku, ali ako ste početnik nemojte rezati predebele grane i nemojte jako prikraćivati mlade grane. Bolje kad režete onda odstranite cijelu granu, prorijedite krošnju, jer ako prikraćujete onda će puno puta ta grana potjerati mnoštvo mladih grana i jako će se zagustiti krošnja i onda to nije dobro ni za plodove, ni za bolesti, niti za išta drugo. Evo, nadam se da sam i snimka svidjela. Ako se vam je svidjela, stisnite na sviđa mi se. Ako vam se nije, stisnite ne sviđa mi se. Pretplatite se na kanal. Napišite u komentare što mislite o ovim savjetima, da li se s njima slažete ili imate neke bolje prijedloge. I vidimo se u sljedećoj snimci.